Nitwenda iwe umurebe wito murungi owa Tayari West ntwenda gumza mutukusima bwo kureba program agahana hari nda amanya ko Subat hano mu district ya Kabare municipality nemwe aha municipalities ezabene zigezaho munonga okufite cyarajuro echa Trade Order Act 101 no bucirabe kiringu cyashanke cyabasubangamu ninga cyabaremerera cyaba cyangwa harbo maybe aha kuba waza kureba ahandembo zitu na munonga streets abantu binyamwinje bakagarukaho abaruguze myenda abaruguze byo kurya otirona naba ba mobile money kandi ababene batekateka kugira ngo abo babona abo tubine ko bari ya street otirona nangwana mwahabizimbe evaragira abantu kugira ngo bine kubane biterwa paint ombwire nkobu aha kubane mwahabintu ebiryo mu kiragiro cya Trade Order Act kandi ababina amajwaga kuzire bakabasabaza kubana bagashenya nuko cyabenkigamba konka ntwenda kumanyisa bakashenya ho bice ebintu babishenya abantu abaragira ngo batere rangi abantu abamwe baragitire kanangwana nabo ababingire bakagaruko mu ndembo nkaba mobile money no bijura streets za Kabare abaruguze byo kurya abinentemere nangwana nabandi bintu nyamwingi abaruguze ngoye bona wazo mu district ya Kabare azo municipality ito ya Kabare no ija kubana bashanga mu cyuma isango cyarajure eco kikabaremerera cyarumwe okutebwo mu nkora twageze kugambana no muhezi wa Town Clerk ahabwa municipality ya Kabare omwami Sande Eric yatshobora kurunja munonga kugira ngo bariyo no bakoze samani okureba ngo bagomezamo okuimplementing cyarajyo kinige cyo kugumizamo no kushiteko mu nkora kandi yatwamisiriza kurunja kugira ngo yamaze kuba naragira ba division Town Clerk okureba ngo ebikweza 2025 batandikiraho okuimplementing cyarajyo cyo mu rundo gundi okugira ngo ababagarikiremo nabo bagarike babingwe biyo kandi yajangu this time taro kugambaniwe no kujya barukwate ibintu byawe barukupakira ha motoka yabere mobile money ekitu cyo baza kuteka motoka bakitwara yaba barya bemyenda mbija kushango byanikira hansi babigiyeho babitwara akucara okuconoza nukwereka ngo abamwe nibijo mushazi tari kushana bamwe bakora kasheshe abandi bija bakora umushazo mwabazyo Trade Order tukatandika ku implementinga kugira ngo twiheho ebintu bitashemere kuba biryo mu tawuni inshuro zitashikire hamwe n'ibindi amaju agatashemere kuba gari mu tawuni ibyo byona tukabihamu za Kyo 6 buri kimwe cyone aba mobile money tukabayihaho n'abatembeye abari kushuburira ahanguto nabo bona tukabiya ndebere batandika kugaruka ningira ngo bamanya ngo bya Uganda niko bitura no chikorizo bari mwe kibacha konka namazire ku instructinga division Town Clerks bone kugira ngo bagarukemo umuntu barashange agarukira harubuto kushuburiraho harimo abari kushubure byo kurya harimo abari kushubura engoyi harimo aba mobile money namazire kubaha instructions kugira ngo bagende babiyeho batashobora kureka aho umuntu wena akaguma hanguta ari kushubura tubere tutakatireho penalties kugira ngo ubundi umuntu yagarukaho ngo tunwe fine konka kanso erazeho ecyo kintu tuza kucitamu umuntu orabe bamurizire ngo aruga haruguto kushuburiraho kandi bakamwerekanaho kushuburira akanga kuzayo nituza kuronda penalty turonde fine turamucwe kugira ngo nanyensa kare abandi batinire harimo categories z'abantu bingi harimo abuturondiraho kuza harimo abembaho harimo abebitanda mugenu faniki kandi ikintu cyo kiri kuteganisa abantu abaram batekekera giro cyo mu nkora abakanso okureba ngo bakwatanisa omukubinga abantu aba kandi yagira ngo orukiko rurastame orwa kanso ruragarikeho nurwije afite ko penalties ningashi ebyo ebirabe nibifite biringe bifubire ebirabe nibikwata hari yabo abarayaragire bakagaruka handembo ninga bagaruka mu street kugira ngo abana amanyanguri wa mobile money or suppose kubota mu mwanya gonka wayaragira bagarukaho oyida bafite n'umutango gwashiringeze nezi orukiko rurastame nubwe ruje kuhinguza ibyo byona akabagira ngo abantu baruciya mu kakajogano kandi yagira ngo tubakwija kustama kurugirira ahazimwa program za government ziretwa bamba teka ngwe ikintu kija kukoma yagira ngo twija kukoma nibijya mu bababinga okusya ubwo rurembo rwa Kabare municipality rurabonera twenda kumanyisa kugira ngo Kabare municipality ekabitandikire kintweki ahari yo kwezi 22 okwezi kwa kana okuteko mu nkora nobujara bikiringu hatiya aizo bankeri eryabir nabina twaza kureba ikirajyo kikabaremerera abantu bari ahandembo no bakora imirimo yabo nkabutosha nanyenda kuterera umuranga abantu bitu abashubuzi abo tuyiranguto kugira ngo batakagaruka ahubwo kuba hatiye kuturayije turaze kugamba ngo rugaha nituza kwijana imotoka yaba ni mobile money tugikwate tugito mu motoka
yaba ne byo kurya yarikire aharubasho rw'uruguto tubikwate tubitu mu motoka ebijwaro twashikaho tubikwate tubitu mu motoka karaze kubihayo nabi hari yaruhi rwe nimbatera umuranga abantu bi kugira ngo mureke kuhenda amateka tutwara bitwarisire ngo murugeho habo singi murumbe handi ho kuza gukorera ahubwo kuba tukayenda kubareka abamwene bamanya ngo nibaza kwebesereza bagarukeho no emyanya emwe nemwe eyi tutakashikiremo during implementation motoka yitu ikatunga mu kizibu byatungire mu kizibu twayemereza nkuko twagumana tukora ibitari kwitaga imotoka mbwene bitari kwitaga imotoka netuzayo nkatimu tubiyaho etawunerere kaje ntujage muzana no kuforowinga eshongeza kureba yaba abantu abo bagumizama no kubingwa ukureba ngo batebwo mu myanya eyatirwa mu kaba capati abeye ko sinyama binemyanya yabo abembaho bo kubija bona binemyanya yabo mbwe njagumiza mu Katayari West no kureba abantu abo ayi babatire noho bari no bakorera kandi abare mu merarwa cyarumwe abagumana bakorera street penalty zeze za kubaza ahinguzibwo mbere bwo misho zabakwata zatebwo mu gukora ningashi abantu abo zabafubira kugira ngo nabandi barebereho oguma Katayari West on program agahana hariya ntujaga muntu bikusiyo amanya ko subat muri city ya Kabare kandi nyene job apuri aha kamera